Mmila wa Numbi o sebediswa haholo ke bahahlaudi ba kenang Kruger National Park ba sebedisa heke ya Numbi. Hangata bahahlaudi e ba mahlatsipa a tlatlapa hona mmilong ona. Lefapha la tsa bohahlaudi le re polokeho ya bahahlaudi e bohlokwa haholo. It is just unfortunate that the reaction of the SAPS as usual is a bit slow, which is frustrating, and it is for that reason that as the private sector we are mobilizing our own resources. Lekgotla la kgwebo la Bohahlaudi Afrika Borwa le re le utlwisitse bohloko haholo ke polao ena. Le ikanne ho tswela pele ho sebedisana mmoho le lekgotla la kgwebo la Bohahlaudi la selehae ho netefatsa polokeho ya bahahlaudi. We have security that's patrolling this area. We're going to continue to look into ways where we can work with KLCBT in terms of making sure that the resources that we've brought into this area bear fruits, and also we strengthen the work that we've done in this area. Morero wa ho fokotsa ditotoma tse etseditsweng ho fokotsa lebelo mmilong ona wa Numbi o ntse o tswela pele. If we look at the modus operandi, the criminals would wait for the tourists when they approach those particular speed humps, then they attack them. Bakganni ba eletswa ho ba sedi nakong eo ba yang ba lebile ditotoma tsena tse fokotsang lebelo, haholoholo ha e le bosiu.